prva ligaška pobjeda Uniteda na Emiratesu nakon 2017. godine, druga u nizu pod Kerikom, ipak ih je digao novi trener. Pa evo, čitao sam recimo izjavu Schmeichela, jednog od legendi Manchester Uniteda, koji je rekao da dosta je već bilo svima priča da se traži DNK Manchester Uniteda, da su ga sa Kerikom izgleda zaista našli, iako je još nejasna situacija. Da li je on privremeni trener, da li je trajno rješenje, ali recimo ako ovako nastave, mislim da ne bi trebalo biti potrebe barem za traženjem nekakvog, ajmo reći, većeg trenerskog imena. Zaista donio onako dosta je preuzeo rizika u igri Manchestera, igraju sa puno više samopouzdanja, napravio dosta onako promjena recimo u tom otvaranju svog build-upa, dosta onako spušta napadače dolje u tom otvaranju, diže krilne igrače po toj dubini, imaju jako dobar priključak, onda im se posreći, recimo Dorgu je zabio ovakav fantastičan gol, mislim da ga nije zabio nikad u životu, ali zaista od nekakva 2-3 tjedna od jedne bezidejne momčadi su se pretvorili u prave lavove.